Obrt sam otvorila 1986. godine. Samo zato što mi se sviđa taj posao. Počela sam kroz jednu zajedničku postolarsku radionu s Đurom Vadljom i on je nakon par godina otišao u mirovinu, ja sam ostala sama. A ono što me najviše veseli je ta kreativnost. I tu nikad nije dosadno i tu ako imaš mašte, možeš stvarno uživati beskrajno. Što se tiče dizajna moramo pratiti modne trendove, premda mi ne možemo visokim tehnologijama konkurirati, ali ono što možemo primjenjujemo što se tiče modela, što se tiče oblika peta, što se tiče boja, jer dizajneri svaku sezonu novu boju smučkaju i to je uglavnom to. Početak je ideja. Onda crtanje modela i izrada mustri za taj model. Nakon toga se kroji, koža se mora stanjiti, zatim se šiva, taj gornji dio koji je uglavnom kožni, jel? I kad se sašije, onda se on meće na kalup, formu, jel? I modelira se kako ko želi, stavlja se peta, džon, šta već ide i to je tako jedan kraći proces proizvodnje jedne cipele.